malo loro dia malo sira. Hau kakak tu conta tu ireta minha história na bem maka amura passear loron toma kida por sei que Lisboa larang. E a Lisboa namos ia Fátima. Bem-vindo em Portugal. Aí, tá no quarto, mano. Quarto na certa, né? Instituto Português do Desporto e Juventude. Ingat tuh lah. Aduh, sorte yang fating ni pas be, basic kira siya be, justisa niya. Or si dito na mlabat cek tilay. Ket sorte dia kalang ni kantor sa lokal kali. Como amne fatin kan basic kira si habe. Sana kantor justisa niya to. Anto ngamro hadir mai magbisu jam tur tuang hari iste depois makami se foi mai a justisa lá mai 3 minutos sida. Primeiro amro foi mai na ami tahu close be. Kalang na amro mai cek te fatin am biasa ne. Amro mai hari te fatin kira se para dalang na hadir daerah amro lama ini to. Amro foi to mai nebe. Agora hakara katuba cek te kira be justisa. Kantor justisa niang ne itu an sore na bane. Parte de sore malato si guarda bane kantor justisa niang ona. Pues amni hotel ne ba. Amni hotel dalam taman itu ba. Abang may halos sore na ba. Campus de Justiça. Sorte be. Amni hotel basic kiras Justiça lá may 3 minutos sira. Ne ma dikliu may check liu te par. Abang hingga dari situ may henerik. Kan tahu dari sana murah Bada deret, lau dada deret, batia de kantor justisa da ba. Amba format, ambra ba foti nomor itu stan. Ambra ida hela basic na ba amigos. Agora ita iha Campus de Justiça Portugal. De Campus de Justiça Portugal ni yang mag ituang na bane. Ne hor kalang am may areto na. Kantor loket na kan. Ema iha to na. Formação a Jesus. Nia hansa los embaixada Timor de madrugada né é uma formação lá né tem que saneru ni tambah nasa barco los Timor rek mahal. Ne kantor Justiça Portugal mane. Umay hari oing nene serkira Campus de Justiça. Antang makni nya makina na ba? Oh, na ba? Alright guys. Da daerah tema format yang sana amro ide behor kalam boki email tiki sana boki hotel la basic. Ada daerah basi bahim tang cafe. Agora vai dar amre kotuk kara format ark terus amre kotuk kara. Kolega amre keinga la bale. Ni view gaya oh, ni view kotuk. Mai kotuk hate ke ba tesing na ba. Da dersan lor matang wan fenak fera kalsais na ba. Agora kolega Timor wan balu mak forma hela klaram sa amin na teman. Sida makone saman. Amra me foto nomor ricos. Maybe a mi forma nomor ricos, mas a mi forma la to ora sida. Mi forma kala 15 minutos sida sabe? 10 minutos sida. A mi tama ko to na helara. A mi tama to te helara mi ano indi hansane. Amaro indi ne o tem que ser colher português juni tamba. Dikira mi be trauma dia tem que ser colher português mos. Sim, claro, ema sira serviço henene. Ema mesa ansa itani Timor kan itani embaixada na bane kan. Asa mai sira Felix sira ne mak serviço na bane be sira ne sira silor sistema da portuguesa nya na sira colher sentido, colher sério. Cada vez haloita grogi, haloita sa mentalidade lai tama mes. Mes dia, masih dia koto. Oke dia guys, ternyata lato clear liuda ha. Si ini lahan tempo makasli. Ami ohin forma amro forma koto clear, mas be koto clear mas lawas sida forma naru mais lah tambah ema ladung barak clear amro ohin iha hau foti nomor 11, dia nomor 10. Yes. Dia nomor 10 hau nomor 11. Como se chama tu kito ne tu qual hotona nebe ita halo pasporte na bala dong su barak liu ita preparação liu maka ita osang tambah ita ita renovação passaporte ne 100 euros depois
ita halo renovação ba bilhete de identidade né 53 euros. Cara katu halo renova ba passaporte o bilhete de identidade hotu. Então ita tem ser precisa loriosan 153 euro idahan sana. Atau ne bele renova hotu. Como hau ohin renova de tahunnya passaporte então hau precisa fo 100 euros de. Depois orsida lorai tu ku 5 maka ni ita ba koleksão fali iha aeroporto. Por saitos né amore ano agora. Hari bot rumah hantia para trabalhar as Fátima. Ok guys, agora vamos halo outro documento lá. Loram primeiro, ami halo ona documento, ami halo na a minha passaporte, ami halo na minha bilhete de identidade. Agora, amura hakarak se ba passear iha Vasco da Gama niang. Vasco da Gama ni kan iha be. Itu sorry na ba, iha cidade na ba. Yan na ba makita bele Fatindiak, dia Fatindiak atau hemu cafe serne, hemu te cafe hotu, hari matbisu rumah matbisu dia keras. Depois eu sidam durante fila ba uma haris dia, ami ba fali Fatim. Yang fila fali ba Fatim da ohin Vasco da Gama ni ohin ne, ami ba sosta bas tiket na ba, depois sai keras apanya keras base na ba o di ba Fatim. Alright guys, agora ita ready to na. Ame se foto so te hituang ne Fatim Fura Plus. Agora ita ba sa bas pa ita ba Fatima. Amra harete botruma mihantia. Langsung ba Fatima. Amra ba Fatima. Usine ba Fatima kalau ora sida. Ora sida resintang. Entendeu? Usi Lisboa ba Fatima ne ham basic. Kau ita compara se liksa dili kare. Ora sida liu. Can't run from what I feel inside. There's no more time to hide because I feel again. I feel again. Oh, now I feel again. Alright, basta jam 2 be. Agora tu a minha área butuh mahante lai, que este cabo lai. Depois basta bas Fatim. A mesa ini tu kedua parece tutor itu to kari, oh India tutor ami to lah tene. Ba makare. E depois dene itahante hotu ita langsung ba Fatima. Back to life. Agora kan saya bahas si Oriente magbato yung Fatima to. Di ba, miso sa ticket to sig sala 23 euros. 23 euros ba mai. Kota bane kala 11.50 euro ina, mai 11.50 euro. 23 euro ba mai. Guys, kita basic to na yung Fatima. Aduh, ator yang di dalam ni persis los dalam be. Kane sa los kilos dalam kita dia timur. Diliu dalam balik saja. Otak dalam basic baheran yang sore di Vietnam ini. Alta sih kasih dia tu. So di diferensi bagi ya Italia lepas kan dia F4 depois dia tas. Siapa bayar F4 ya dia uma fali na stasi.
consegue tona ya Fatima. Finally. Totona hene. Nebe, tuir na fating ami para itlaba. Hare visita Santa Santo Sira, ane Santa Jacinta, Santa Lucia, San Francisco, Cernerate. Ni halete na ba? Ane sira ante suserne. Nebe. Tuir na fating ita ba? Fatima na ba? Dalang mani. Alright guys, follow me. Oh hene ba? Hakara ko satu hasay foto yang fating serne. Hakara ko satu lima kali fating serne hari sasan serne. Buat hotu sai paradu waingira udan. Problema ida mak udan. Udan falne makau. Tatu ama takar lapas siar halimar story serne parare. Mes udan falne. Bermasalah itu. Ay pa. Kamera bawa konten ya. Udah bot kali be. Kamu funny di kali. Tamo na hene bak. Cruise bot. Amero foi hasay ng foto ina oi ne. Udah tera. Ami baresa sunulili sai mai hotu. Atulah tama babe pasiano na. Udah ko bisa main na. Udah main na. Atau akar kasay kamera basay foto mas labele tambo udang buat bekas. Antam pasensya ambil tama ba visita pali rate be. Santa Lucia, Santa Jacinta, San Francisco sirnia be makia igreja larang ni. Ambil tama visita pali bare. Abi sai malang ami baliu kira siha Fatima fambi statua pampir suserne. Ami oimbe ba visita tia be Santa Jacinta, Santa Lucia, Santo Francisco Cernerate. Orang berating kilaba. Ami atu buka Fatima fambi statua sa. Ni kraik na bakat ko. Ni luang. Ating ni luang. Oh, sorry ni ba ni? Tuan ini. Tama mai habe. Fatina sira fan statua niang ho terço serne. Nene. Status sira mani telah haretok. Nih. Ini sira fan terço serne. Statua Santa Lucia, Santa Jacinta, San Francisco. Sirane statua. Poi statua balung mane. Statua si fan crescene. Poi sira fan terço serne. Imagem sira pona ba Santa Santo sernia. Buat barak sira fan na ba. Oh di preço nebe makadun makaro yo sira fan. Aduh karo makas. Amra batama te kira siya be fan sa sanser ni niya. Abi sai fale mai. Aburah kar katula 500 hasay foto tang. Udang ini la para pronto. Guys, ada tu lanjut tam video mas labele. Ami bokon los tanah. Ami hari sudah be ami bokon mais. Nebe fating ma ras ketra. Oh batre hotra. Por tamura konse bola sa sanser kolega mas wala ni niya balu.
Pas hawa kara katu hal video kona ba udang masalah konsege tambah udang bot bekas baterai hutu mati hutu maliring baterai kamera mus mati. Ini experience furag bahau makne kapas lo si tahalo pasporte serne hene renovação pa pasaporte ho halo fog halo hatene buat be experience hal mai koko hene maka halo renovação italo renovação hene kapas halo renovação kapas tambah saída ita bele foto que era dader foto que lorai ni mos bele o ita perde tempo mos bele mas hau sinte que preço ne lanesan sa ita karak foto que ni preço lanesan tambah aminyan foto que pasaporte ne preço maka senior diak ne bok video bara kini kona ba historia lorong ida horsei kinian amiba Fatima no halo pasaporte